ndabaramutsa mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Ni cyiza cyane rwose kuboneka kandi iyo tuje ntacyo tuba dutegereje. Aba baririmba izi ndirimbo barigeze kimwe natwe, babonaga ibyo natwe turimo tubona, kandi ni byiza cyane. Hari ikintu kimwe kintangaza, iyo abantu bafatanyije uko biri, kama watu wangeshika mambo jinsi yalivyo, abantu batinya no kurara mu mazu. watu wanaweza kupata kulala Ndavuga uyu munsi nasema siku ya uko leo ibintu biteye, hizi mambo hivi abantu batinya no kurara mu mazu. watu wanaweza hata kuogopa na kulala mbele igihe cya Gahini Gahini yakoresha mu murimo, wakati ya Gahini alikuwa atumisha bongo, hanyuma nyuma ye abantu bakoresha amacumu. nyuma yake bila katumisha Abantu bafite ububi muri bo watu kuna baada ku buryo bw'abashaka kwicura. kwa kila mmoja atakuwa mwingine Niko byabuze kuva mbere, ndio sisi kani ariko abantu ntabwo bari bafite uburyo lakini watu bwo hapana kwica benshi. kuwa wengi Hanyuma ubu ibintu byarahindutse, hivi mambo yamebadilika, bakoze amabombe waliza tengeneza mabombe akomeye bashobora gutera imwe gusa waliza kupiga moja igahanagura Kigali yose inafuta Kigali yote mu kanya gato. muda mdogo, Bakoze ibirwanisho, walitengeneza masilaha, les armes bactériologiques. zile silaha Umuntu yabivuga ni bikoresha amavirusi, ni masilaha zinatumikisha mavirusi, virusi barazikora, wanazitengeneza ubu bariho barazikora, bamara kuzikora zikabatera ubwoba. zinawakomesha. Bakoze, hari virusi bakoze Uko virusi inatengeneza iri muri Holland, iko kule Ulaya, bayita ngo ni inkorora y'inkoko. nasema kikohozi ya kuku, Inkorora y'inkoko kikohozi ya kuku bashoboye kuyikora wanaweza ku buryo kuitengeneza, noneho yakwanduza abantu. wanaweza chafua watu Kwa kundi bica inkoko aho yageze, kwenye kuku imefika, ni nako igomba no kwica abantu. na ndio kisi na watu Noneho iyo laboratoire bayicunze, abasirikare bakora aho ngaho, kandi ni bo ubwabo bakoze iyo virusi. Donc ni ukuvuga umuntu yakoze ibibi igomba kwica, bazi ko bihari. Donc ariko nirabacika nayo zica abantu. Ebola ni ikirwanisho bakoze, ariko kiza kubacika nacyo kijya hanze. Ni ibintu umuntu yabaye mubi, none afite uburyo bwo gukora cya kibi. Hanyuma umuntu yavuga ati ntawe uzabikora. Hanyuma seko hari abasazi bariho batwara ibihugu. mbona kuko wenda wazimu wanaongoza maisha Korea ya ruguru Korea uyitwara wanaongoza uno munsi ntabwo ashaka kubavuga, ya pele kwa hata mtu kandi mu maboko ye naho barayoba bombe, hariyo Misiri, hariyo tekinoloji yo gukora icyo kibi kugezo cyangwa ejo. Amamisiri nashobora kubashyika muri Amerika, ashobora kuzasohereza, niyo zohereza Amerika nayo izohereza. Donc igihe cyose abantu bahora bafite ubwoba, bahora bikanga. Donc hari inkuru bahisha, ariko muri Amerika mu minsi ishize bigeze kwikanga igitero, hanyuma baravuga ko Misiri yaje habize gato, iyo nabo bavuga batwoke noneho reka natwe dutegure yasi. Bari bafite kohereza Abamisiri ngo bariho barirengera, induru zikabura, amaraso akaba, abantu bagapfa,
tukiwaziani kuno munsi kama sio leo bafite ibirwanisho kuna masilaha bashobora gutera ku isi wanaweza kupiga dunia abatuye isi bose bagapfa wote dunia wanakufa ibyo tubitekerejeho tukiwazia ashobora kureka gusinzira mtu anaweza acha kusinzira ariko abantu lakini watu aravuga ati no sinshaka kubitekereza wanasema hawaangaiki nani singomba no kubyina sikuweza hata kukumbuka ko ibirwanisho abasiya bafite wale silaha zishobora guswanya gusa Amerika uno munsi siku ya leo bafite amakompiyuta wako na makompyuta yabo bashobora gutera abandi bashobora kwinjira mu makompiyuta yabo noneho bo bakababuza gukora bariho barabipima ariko bazabikoresha lakini wataitumikisha noneho iyo dutekereje kuri ibyo ngibyo tukiwazia mambo yale ko umwana w'umuntu mu maboko ye afite imbaraga zo korora zo gusenya zo kwica noneho arabifite arabyemerewe ashobora kubikoresha kandi abifitiye ububasha twebwe twagombaga gushimira Imana tukipasha shukuru Mungu hari nta kindi gisekuru cy'abantu kimeze nk'iki hakuna kizazi kingine nta kindi gisekuru babayeho bazi yuko bashobora kurimbuka wanaweza kuangamia ni ukuvuga iyo Abafaransa barwanaga n'Abongereza ni abantu bageraga ku mafarasi ni abantu barasanaga kuko bariko barabona ubu ntabwo ariko bimeze babohereza misiri ikazunguruka isi ikajya aho bashaka yagera mu kirere ikaza amabombe yayo nayo ikayohereza aho ishaka ni ukuvuga abantu babaye babi bafite n'ububasha bagombaga no kugira ubwoba ariko nta bwoba bagira kubera yuko nta bwenge bagira ni ukuvuga ko Imana yatwaye umuntu twagiye nubwo kumenya ko muri icyo gihe aho isi ishobora kunomera ni ukuvuga siyantifikuma isi yayo turabyemera siyantifikuma uno munsi isi yahinduka ikagomboka yose itwitswe n'ibigwanisho cyangwa uno munsi birashoboka nta kindi gisekuru kigeze kibaho aho bari bategereje ibyo ngibyo ntibibaye mu kinyejana ni ukuvuga igisekuru cya Laodikiya nicyo kibaye n'icyo niho umwana w'umuntu ashobora noneho gushyiraho iherezo ry'isi ni ukuvuga uno munsi ntabwo bemera ko hazaba iherezo kandi nitwebwe abo mu gisekuru twagombaga kwemera kuko umuhero w'isi ushoboka. Donc c'est la génération la plus incrédule. Ni kizazi kiko na kutoamini zaidi. Ni ukuvuga icyo gisekuru batemera icy'umuhero w'isi mambo ya mwisho wa dunia badashaka yuko bivuga kandi icyo gisekuru cyagombaga kubyemera pasika kuko noneho bishoboka inawezekana. ntabwo bikenewe ko ari manini kumarura ariko lazima Mungu kushusha moto umuriro bicaniye bibikiye ubwabo moto wawe peke unachoekea bashobora kuwucana wanaweza kuwasha isi igashya dunia inaungua Kigali igahagarika kuri Kigali inafutika ntihagira akazu usipata kanyuma pamoja na tabani barimo bavuga walikuwa wakisema iriya satani ile satani kabiri satani mbili y'Abarusiya ni misile ishobora gutwara amatete 14 inaweza chukua kichwa 12 iyo mitwe 12 ile vichwa 12 umwe wose ushobora gusenya no kwica na kuua abantu mu birometero 200 ndani ya kilomita 200 ni ukuvuga imwe yatwara 12 moja ya 12 yarangiza ikatera ku yindi 12
mipaka yake. Kando ya miji. Kuvuga bateye muri Kigali. Wakitumia Kigali. Yashana na Rwamagana. Itangua pamoja na Rwamagana. Yashana na Musanze. Na Zanuze zose. Byose bigashaka. Byote tunangua pamoja. No, ariko kiro gihe ukiya baba. Ukabwira Yesu. La prise est crédible. Donc Petero kabiri igice cya gatatu kiravuga ngo umuriro w'ingazi utatuka mbinguni niwaturuka mu ijuru ibyitangiriro byose bizaturuka mu mbere y'uko ibyo biri munsi y'ikimenyetso cya gatandatu kiriho ni ukuvuga muri hari mageto amapombe yabo bazayakoresha abarusiya bazakoresha ibyabo abanyamerika bazakoresha ibyabo Israeli izazikoresha ubufaransa buzazikoresha ubwongereza buzazikoresha Chine izazikoresha Pakistan izazikoresha donc bose barasokoza zikora n'akanya gato cyane yari yazikoze donc ni ukuvuga uno munsi abana b'abantu ubwabo hagati yabo bashobora gushyira murebe ukuntu hari ibanga cyangwa se ubwiru ubwo kutubaha Imana ibyanditswe biravuga ko isi ibirikiwe umuriro. Iyi ngiya iyo mbere ya abantu bishwe n'amazi iyi ngiya ntabwo ari amazi kandi azaba ari umuntu ibyo ni ibyanditswe twebwe turabisoma twebwe turabibona twebwe turabyose hanyuma mbere dutangaje magana makushangaza akagantu gato kubera tuzavugaho napenda kusema kwisefa ambatana na imani yetu. Nibaza yuko nous sommes distraits. Mimi nawaza tunazuba nukuvuga isi dunia kuja kugaragara bagombaga kubaremera abanyabwenge batabyemera Einstein yabonye imbaraga za bombe abibona akabiona mu mateori mu maseni batarabikora kabla hawajatengeneza. hanyuma bamaze kuyikora Walipomaliza kuitengeneza yarababaye cyane, aliuzika zaidi. Twebwe akasema sisi pekee ikintu gikoze hiki tunatengeneza, ikintu gikoze hiki tunatengeneza tutashobora kugira ntidufite ko tuzagikira. Hatuna kitu kibona Mungu yiza nyihezo alileta mwisho pake. Jua nini? Kubera yuko Bakuwa bagiye gushaka imbaraga, walenda tafuta nguvu. Imbaraga bagiye kuzishaka yeye. Nguvu tutakuwa Bayo imbaraga zawoba kuva mu bintu binini. Tunasema nguvu zinatoka na vitu kama hivi. Bagiye kuzishaka mu tuntu duto. Walenda tusha nguvu tome mbere. Vita Imbere kandi gato cyane. Bamaze kubona ko zimba naye hari uburyo bikora noneho bikazana imbaraga. Wakimaliza wakaitengeneza. Bamaze kubikora Walipoitengeneza bazashobora kuga hawataweza. Uzaba twikuzomeze ngo bombe nucleaire. Moto yenyewe wakuza ikapata makombe nucleaire. Uwo Petero yako Yule Petero uturukari. Petero na moto kutoka mbinguni. Hanyuma Yohana we abonye hari mageto. Yabonaga ndege. Akabona amashari. Akabona amamisiri. Donc byagutera ngo akavuga ati kimeze nk'inzige. Akasema kitu kama nzige. Ati ariko mu
kanwa kiracira umuriro. Asema ukimya kinatosha moto. Yabona gaturutse mu murongo Anaona ukimya unatoka. akabona ubwiza. Anaona ruhusa. Ni ukuvuga umuntu ubwe iba batari voile, kama hakuna pazia yenyewe, ni ukuvuga iba na mwenda kama pazia unafunikia na watimukaga kujya mu nzu. hakuna mwenyewe anaweza kuja ndani ya nyumba kwa akili hawezi kusinzia. Yavuga ati turashize, anaweza sema tutamalize. Donc Imana idufashe twebwe. Mungu atusaidie sisi. Dore icyo nshaka kuvuga ikindi. Nitaka kusema nini? Iyo ni kukorana rw'abantu. Hii ni kwa upande wa nje. Abatagira izindi. Wenye wana matumaini. Abatizera Yesu. Wenye waamini Yesu. Abadategereje gutuka. Wenye wangojea ukombozi. Abaraho gusa arya bali tu anakula nijoro akaryama, usiku analala, igitondo akabyuka yiruka asubuhi anaamka akikimbia kazini. Wakiweza ndio atakufa. Asema wewe jamaa. Nasa kumenya kwaza. Yapi mtu kama atakufa. Tweke tutamkanye nao twizesha kujima hari ivyo tutekereje, hari ikima nigomba gukora, ivyo yavuze uzakora, uko yavuze abikora, icyo kizayimba ntabwo isi izarimbulwa n'abana babo, haitaangamizwa na watu, ariko Amerika, lakini Amerika izatwikwa n'Abarusiya. itaongoza na Rusia. Ainsi dit le Seigneur. Ndivyo asema muri Bwana. 33 Branham yaravyerekana abona ibintu bigomba kuba birifikia muri ivyo yerekeye vya musori, yerekeye vya hitile kunazaza, yerekeye intambara ya kabiri kunakamera, yerekeye iriya n'inyamajino hariya abadagi bagendaga abantu bagafortifia n'amabeto wale wadani walifunga na mabeto. Ivyo yeretswe alionyeshwa hakuna hata kimoja yaje kuvuga, aravuga ati teknoloji izagenda itera, teknolojia itasonga mbele, hazagera igihe itafikia wakati bazakora imodoka watatengeneza gari zimeze nk'amagi, zinafanana kama mayai. ati kandi izo modoka gari zizaba zitwa zitakuwa zinatawala, zinatembeza zote, zigenda naho nayo zinatembea kama mtu nani munsi cyamaze gusora uno munsi zirajya mu muhanda, uno munsi zirakora neza, zinatumika vizuri. Google ifite izabo, Google iko na zake, Benz ifite izabo, Benz iko na zake, Lolo ifite izabo, Toyota iko na zake, Toyota ifite izabo, bose barabikora, wote mnatengeneza, barakora utumodoka twitwara tudakeneye umushoferi. haiko lazima dereva. Branham yari yabibonye, Branham aliona, aravuga ati nesi akasema ndivyo asema Bwana, yerekwa kwiherezo akaonyesha mwisho uko hazaba immoralite, isi kutakuwa abagore usherati zaidi, bazagira isoni nyingi, watu hawatakuwa na haya. hanyuma imaje ya nyuma yabo, Picha ya mwisho aliona, yabonye umugore yambaye ikintu aliona mwanamke akivaa kimeze nka sashe kibonerana rwose, kanjo ikifanana kama sashe n'akantu kamukingirije na kakisu kamfunikia mbele tu, kameze gutya, kakisu kadogo. ivyo uno munsi birahari, Ile vyote siku leo wanafaa uchi. kuna abagore Anasema kisana basaba uburenganzira, wanapata mamlaka, abagore wanamke bakajya hejuru y'abantu, wanaenda juu ya wanaume. uno munsi birahari. Siku leo hizo nishafikia, Arangije alipomaliza avuga ati akasema iroha imifame utakuwa mwanamke kimwe mwanamke mbaya zaidi, mwanamke bwana. aravuga ati Anasema azaza ategeke Amerika. atawale Amerika. Arangije ahita yandika Akimaliza kuandika, aravuga ati akasema je pense que c'est l'église catholique. mimi nawaza kama ni kanisa Katoliki Kutyo vile hanyuma ivyo yerekwe inaonyesha kimwe kuri kimwe
hanyuma kwiherezo mwisho yaje kubona aliona abona Amerika akaona Amerika sasa ndio Amerika arayibona Amerika aliona abona yahiye akaona leo yaravugaga ngo aho nashoboraga kubona hose mahali pote US fikisha macho wari utucumba ilikuwa ni moshi kipanda tu tuduti twahiye ilikuwa ni mabiti tulivyokuwa c'était une désolation kari cyarimbutse vyote vilikuwa vimeangamia byashini vilikuwa vimeungua donc ni ukuvuga ngo nikusema Amerika iriho irakora amamisire kugira ngo barebe abazahangara Amerika kama wataweza pardon Uburusiya wataweza kupigana na Rusia Uburusiya nabo bariho barakora amamisire wanatengeneza mamisiri bakohereza misiri wanatuma misiri nazo ubwazo zifite misiri ati misiri nazo peke ziko na misiri ni ukuvuga misiri kagenda kusema misiri na ifite self defense iko na barangiza barakora imisire bakabyoherezanya n'ibyo bita malheur nibyo byo beshya ibyo gushuka noneho cyashika mu kirere kigashwanyuka bikaba byinshi cyane hakaba probleme yo kumenya aharimo arme nucléaire n'ikiri mu ni ukuvuga biyegera abandi bakiga kwica abandi bakiga kwica bariya nabo bakiga kwirinda abantu niba bari bafite ubwenge bukora neza kujya mu nzu ngo basinzire byari kubarushya twebwe dutandukanye nabo Imana yatugiriye ubuntu Imana yaduhaye kwiza Imana yaduhaye ijambo ryayo Imana yaduhaye ibyiringiro by'ubuzima ni ukuvuga genda agombaga gutandukana n'abanyabuzima kuko agisi shituma ntabwo bagombaga kuba abanyabuzima ngo basinzire mu kimenyetso cya gatandatu mu kimenyetso cya gatandatu Imana izamanura ibyago nimanura ibyago hazagera igihe abantu bahinduka abasazi bose ibyanditswe biravuga ngo azaboherereza amadema azaturuka ikuzimu ngo afite imishatsi y'abagore noneho bizazana byinshi ngo bijye birya abantu uno munsi iyo mubona umusazi yiruka abari babona bamusogota abafite inkota abari babona intare imusimbukiye abayinjiye mu mazi bayerekwa hari icyo babona hari ibashyikira ibinukeye bizaba muri icyo gihe noneho twebwe abana b'Imana ndavuga abagira nous avons la foi twebwe dufite kwizera bariya bagira kwizera kubera ko batize ibyo babona ibyo bize ibyo bazi icyo gituma umubwira uti umuhero w'isi uregereye yamukubita ikofi kandi azi ko Amerika yonyine ishobora gushwanyaguza isi inshuro magana amamisire ifite donc baryo bavuga saturation bashobora kujugunya amabombe bakayatwikiriza mu kirere ikirere cyose igihugu cyose abarimo bikenewe yuko bishe nicyo gituma bacukura imyobo bagiye muri Norvège bajya muri Norvège kuko bizera barabyemera ko
Mwisho tulipo karibu. bazi ko batera ni amaboko. Wanataka kama kipiga zile Ibintu byose ibi bizononeka. Itaharibika. Nukuvuga ibitafasha. Na vile Biza iruka. itageuka. Hanyuma bagiyeyo walipofika kule bafata umusozi walikamata mlima baracukura bajya munsi y'umusozi wakachimba pengine chini ya aho mlima kure cyane mbali zaidi. noneho bubakayo akaji Wakajenga amasitowa manini wakajenga masoko kule. barangije Wamaliza bagenda ku isi yose wakaenda dunia, bagenda bafata ibiti wakaenda kumata miti, ibyatsi majani, udukoko ibintu byose bagenda babifata bajya kurisha aho ngaho igihe isi izarimbuka bazabe bafite imbuto wao kwa watabadilika matunda, waleka matunda, waleka mbegu. seke ku ruhande rumwe Bado wao sisone zipokiri ni wanafunzi. ibyo babikora Inawezekana. uno munsi Siku ya leo umwero w'isi urashoboka mwisho wa dunia inawezekana. Siku ya leo uno munsi ntushobora mambo yanaweza kubadilika. hanyuma bajya kubika imbuto Wakaenda mbegu, igiti cyose gifite imbuto wote yote kuna bageze mbegu munsi y'uwo musozi waliweka chini ya mlima. ngo bazashobore gusubira Ile kubitera wakati hawezi kuipanda nibamara tena. konoza Wakimaliza karibu dunia. ariko icyiza kirimo Lakini sisi tuna nini? icyiza ni iki ngiki Hizo ni hiki. twebwe dufite amasezerano Sisi tuko na ahadi. mu byashuri hano 11 Ufunuo ya 11. umurongo wa 15 Mstari wa 15. aravuga ngo marayika wa karindwi Malaika saba. avugisha impanda Akipiga parapanda. ijwi riravuga ngo noneho ubwami bw'isi buhindutse bw'imana yacu Bwana wetu. umwami Bwana Yesu. n'ubwabera be Na watakatifu wake. ni ukuvuga ubwami bw'isi Nikusema ufalme wa dunia. buzahinduka ubwacu Utageuka kwa ufalme wetu. Utageuka kwa ufalme wetu. Bila kuikamata. ku murongo wa 18 Mstari wa 18. gutya Nasema hivi. icyo nicyo gihe Ile ndio wakati cyo kugororera ya kulipa abera watakatifu. abahanuzi Manabii. aho bari bari Ndio ni Mungu. ngo kandi ni nacyo gihe Ndio wakati cyo guhonya cyangwa guhana guhonga abononyi icyo gihe iyo wakati ibihe ntibizasubira guhindagurika nk'uko biri uno munsi wakati tena haitabadilika kama siku ya leo. uno munsi Siku ya leo bikaza abantu nyakati zinaogopesha watu, zinaogopesha watu. imvura iraza Mvua inakuja inaharibu vitu, neji iragwa ikica theluji ikikuja inaua, donc umuyaga uraza upepo ukikuja gase unabomoa, izuba rirava rikono ikaharibu vitu. twebwe dutegereje Sisi tunangojea ubwami ufalme wa miaka elfu. hazaba hari amahoro Utakuwa na amani, nta mvura yonona hakuna mvua karibu, nta umuyaga wonona hakuna upepo uliotawala. ibintu bizaba byasubiye kumvira imana Vitu vyote vitarudi tena kutii Mungu. ni ukuvuga abazajya bahanwa Wenye atakuwa na abazajya baba bakoze ibyaha wenye atakuwa ametenda sana bigarukiraho vinaishia pale. Vinaishia pale. twebwe rero dutegereje Tunangojea. twebwe sinzi ibyo twize Tunaamini. ntabwo tumeze kimwe n'abariya beza Sasa na wale noneho dore probleme akora ibyo kugaragara wale shida yetu sasa ni gato kadogo. turarangaye Tunazuba. twebwe turarangaye Sisi tunazuba. uko turangaye n'ibintu Sisi tunazuba nini? Fred Franklin mu kwezi kwa mbere Ndugu Frank mwezi wa kwanza. kwezi gushize Mwezi uliopita. yagarutse kuri bibi Alirudi maneno haya. araza avuga amagambo Akasema maneno. amagambo y'indiri amagambo Maneno mazito. amagambo yavuze gutya Alisema hivi. azana text Akaletwa aho Yesu ari wabazaga ibibazo Yesu alikuwa anauliza maswali. mwagiye kureba iki Mnaenda kutazama kitu gani? bari bagiye kureba Yohana Mnaenda kutazama Yohana. Frank abigarukana kuri iyi message Kwa hiyo ujumbe. akavuga mwebwe mwaje gukora hari ikibazo kimwe Uko swali tayari kusema. nous avons des chrétiens encore Tungali na Wakristo. turacyafite abakristo Tungali na Wakristo. barangiza inshingano zabo Wanamaliza shutisho zao. ni ukuvuga
aza gutera anakuja kusanyika kuko azwi ijambo ry'Imana rivuga ngo atera. kwa kuwa anajua kama neno anasema kusanyika. Ni ukuvuga Kusema agerageza gukunda mwene se, anajaribu kupenda ndugu yake kuko azwi ibyanditswe bivuga ngo kwa kuwa anajua kama neno anasema gukunda kupendana. ntabwo ari ko ibintu byamubaga. Haiko vya mambo vipasha kuwa. Ni ukuvuga Kusema hari ibihe hagomba kuba ibyemezo, tunapaswa kukamata hakikisho. hari ibihe hagomba kuba ibyemezo bikaze. Wakati kama kali Mureke dufate example gato. watu kama mfano kidogo. Igihe cya Elisa, Wakati wa Elisa yari gahunda y'Imana. Imana yari yabwiye Eli, iramubwira genda usiga amavuta Yehu, baki upake mafuta usiga yeye. amavuta Hazayeli, Upake mafuta Hazayeli. usiga amavuta Elisa. Upake mafuta Elisa. Noneho uzakira Hazayeli, Mwenye atakuwa na Hazayeli. Yehu azamuka. Yehu atamuua. Uzakira Yehu, Mwenye atakuwa na Yehu. Elisa nawe ikote Elisa. Naye atamuua. Genda usiga amavuta abantu bato. Wewe upake mafuta wale watu watatu. Hanyuma Eliya, ibintu by'Imana vitu vya Mungu ntabwo bishaka ibisobanuro. ayombe na tafsiri. Iyo aza kuba amugibukaho, Angekuwa ni mwanadamu mwingine yamugibuka we mwenye Roho Mtakatifu yari kwiruka akajya muri Siriya akajya guhiga Hazayeli. angekimbia kwenda Siria na kutafuta Hazayeli. Ariko ntabwo ari byo. Lakini haiko vile. Ni ukuvuga Kusema yaragiye asiga amavuta ya Elisa akabaki kugira ngo kufunza Elisa ya mfasi kuko yake. yamubwiye ngo Alimwambia usiga amavuta Elisa upake mafuta Elisa. amuhanuzi mu mwanya wawe. Kibo chako. Asubiriye mu mwanya we rero, Alikwenda mfasi yake. niwe wasize amavuta Yehu, Yeye sasa ndiye alipaka mafuta yake. niwe wasize amavuta ya Hazayeli. Ndiye alipaka mafuta Hazayeli. N'ijambo ry'Imana. Ni neno la Mungu. Hazayeli ntabwo yamusutseho amavuta kuko yari umunyamahanga. Hazayeli alimwagia mafuta kwa sababu taifa. Ijambo. Alimwambia neno. Kugira ngo umugabo Ile ajye mu mwanya, aende mfasi yake. yamye mu mwanya we, Alijua mfasi yake. arangije kujyamo. Akamaliza kuja nani? Nikusema. Ibyo ukora Vile nafanya. bigaragaza icyo wize, Inaonesha yenye naamini. bigaragaza uko uhagaze, Inaonesha kisi nasimama. bigaragaza hali urimo. Inaonesha hali yuko ndani. Elisa Elisa. nta gihe cyari kikiriho. Hakuna wakati ulikuwa ndani. Imana yaramubwiye wowe yagiye kujya. Wewe nataka kutoka. Genda rero Wewe siga sasa. amavuta ya Elisa. Upake mafuta Elisa. Yaraje Alikuja. afata ikoti rye, Akakamata koti lake. ikoti Akalifua. Akalikuja Elisa. Akalitupia Elisa. ako kanya Pale. Elisa umukara mumanuki Elisa akataka kumshukia. amenya ibyo ari byo, Akajua mambo yanabiti. ntabwo yabajije byinshi. Hakuuliza mengi. Noneho atangira kubaza ati se antoropurize yanjye bite? Akaanza kuuliza sasa, yeye akilipiza Yari afite imirimo, alikuwa na shamba. yari afite ibimasa, Alikuwa na yari madawa. afite abakozi. Alikuwa na watumishi. Noneho arambwira ati wanyangariye Akasema, "Usivumilie maze kidogo. nkunganire." Nitengeneze mambo mbele." Elisa aramubwira ati icyo nakubwiye Elisa akamwambia, "Sasa hivi tunashika kufanya. Fanya mapenzi yako." uno munsi Siku ya leo, some message ni ujumbe. iyo twebwe twaba Yetu tusipepe. ntabwo ari igihe cyo kwemereza abantu. Haiko wakati wa kubembeleza watu. Abantu. Kubembeleza watu. Donc nimutega amatwi, Mtema masikio. haramu kabazo Huko swali hili. karaba, Swali linafika. inzira irafungana, Njia inakuwa nyembamba. umuntu ikamunanira, Mtu anamshinda. yamara kumunanira Unaweza kushindwa. agasigara yiyenza. Anabaki akaanza kutafuta ugomvi. Jewe Akasema, nariya torona "Mimi ile kanisa una tena upendo." ntabwo bakurikirana. Tena wamfuatilie. Ninde wabashize kumukurikirana? Nani wanasema kama watakuwa kufuatilia? Message itubwira ko mwamaje, itubwira ko twebwe jewe icyatumye Imana yohereza wiyongera nawe, icyatumye Imana yohereza umwuka wa Eli kugira ngo jewe ijambo rijye rishyire ku murongo, ribintunganye, ribineshe, ribice imbaraga, ricishe aho nasanga jewe. Donc soit ijaje Nikusema je, imefika? iyo jaje Kama ndio imefika, bora napasha ile kufanya kazi. kazi zote Wamefanya kazi hii. Watu wanapasha viona. bakabona ko nameshe kama Wanataka kama nikamata msimamo, cyerekezo kama niko mkerekezo kimoja. bafite ibyo nizeye Vile naamini. bakabona ko jewe Kama kama mimi napenda kweli. bagombaga kubibona, bagombaga kubimenya. Ungepasha kujua. Iki ni igihe Kwa hii wakati cyo gufata ibyemezo ya kukamata msimamo. kazi
Msimamo mkali. Ndio ni Frank alisema. Akasema umekuja hapa kufanya nini? Ndio ni umekuja. Mbona kuna wengine wakufika? Wengine ndio wapata. Wengine ndio Wakatoliki. Wengine ndio Wakatoliki. Wengine ndio Wakatoliki. Unafanya nini? Mbona mfamrambi? Unapenda kubembeleze. Cyangwa se bagucungisha abasirite ngo udakora ibyaha. Hao atio kuchunga ili usitende dhambi. Agomba kumva ibyo ukora. Wewe atasema unatenda na mambo yako yanatenda. How can you so? Don't do it with them. Igihe cyo gufata icyemezo biturutse ku cyo wahawe. Vinatokana na kwenye umepewa. Donc Elisa ako kanya bali Eliya ntabwo yamubembereje. Eliya kumubembeleza. Eliya kumwambia asema ndugu yangu ngiye kuzamurwa nataka kunyakuliwa kandi ari mu mujyi wa Yerusalemu. Ila kuko mujyi wa Yerusalemu. Harimo kufuka kwa mbere. Kufuka kwanza. Kwa hivi. Hivi sasa. Kule tuende pamoja. Gerageza kabisa. Jaribu Mungu. Tia ndani nguvu. Ntabwo ari nzuri. Haiko vile. Yakoze zima na mubwira. Yalifanya vile Mungu alimwambia kupenda amushukunyaho kuja na kumtumisha. Iko koti lake. Birashoboka naoneza kama hiyo ndio kama Abraham ilifashwe kabla Yohana waangalia pembeni. Nukuvuga ikusema nous vivons un temps terrible. Tuko ndani ya nyakati Mungu. Hagomba kuboneka abantu batandukanye. Unapasha patikana watu wenye tofauti. Ugomba gusobanukirwa ibiriho biraba. Unapasha elewa mambo yanapitika. Utasobanukirwa ibiriho biraba. Kama tuelewe mambo yanapitika. On avancera pas. Hatuwezi soma mbele. On avancera. Hapo tusije. unité Wala kisimame. Ikusema iyo wafashwe kama kamati. bila shaka Naomba Yesu kibiye mwisho wakati. Imani ile shaka ineli Mungu anatafuta imhori wateule mashujaa awe kwa msaidia wale wanachagua ndani ya wengi. na watu wa sasa Ni watu wa Imana icyo gihe Mungu nishe mwizo kongeza alikuja ndani ya konsezi. Ntabwo ireba abantu. Angalia nini? Nicyo gituma Eliya Ndio sababu Eliya yitaye ku biri mu itorero. yapa anaangalia mambo ya kanisa lilikuwa pale. Pastor yitwaga Ahabu. Mchungaji alikuwa hapo. Umugore we Yezabeli batwara ibikoresho. Walikuwa wanaongoza kanisa. Walikuwa Eliya anachokia n'umugi. Eliya kwa kaika na yeye. Huyu mkao Huyu mwanaume kuko wewe tume wapande tuma kwake ni kusema yamunge alikuwa ni mmoja alikuwa kachira kanini lakini alikuwa na samani zaidi. Eliya zone kana Eliya mambo yanapika ilikopo nani ndio katika vibaya. ndize Ndio viamini. Yari wasukite kubo. Yeye tutupia Mungu. Yaragiye kusaba. Yeye tamnyakuliwa. Ahita noneho amubwira Akapita kumwambia gera kugiza. sasa mimi nifanye nini? Kuna kitu nikugusa. Tureba turagaruka kuri ibi bintu turimo. Tuko na rudi kwa hivi kwa ndani. Turagaruka kuri ibi. Kuna hivi kwa ndani. Nukuvuga hari umurimo Uko kazi Mungu anatenda ikora ibiri muri gahunda za Mungu anafanya patana wakati. ikora Mungu aliteguye yuka ikora Mungu kabla yuka hakikora uko tubishaka noneho yari igiye kujyana Eliya. Alikuwa karibu kuchukua Eliya. Yari igiye kumuzamura. Alikuwa atakunyakua. Hanyuma ntabwo cyari igihe Alikuwa ni wakati cyo kumvika. ya kusikilizana. Mteke masikio. Ntabwo cyari igihe cyo kumvika. Alikuwa wakati ya kusikilizana. Wakati ya mikutano. Wakati ya mikutano. Abwire Elisa. Ambia Elisa. Hanyuma Safari Asema Musa duteye. Akaba kwa rugo. Ngoja kama mtu mbaya. Hanyuma sowe umuryango wawe. Wewe sasa jamaa yako ilikubalia ukuje. ntabwo yagombaga kubimenya cyari igihe cy'icyemezo personnel. C'était un choix. Ilikuwa ni kuchagua. Igomba gukorwa. Inapasha kupitika. Byarangiza ikakugaragaramo wowe. Inaonekana ndani wewe pekee. Wewe pekee. Kuvuga Kusema turi kwiherezo. tuko mwisho. Hanyuma itorero Kanisa. turareba itorero ry'akarere. Tuko na kanisa mahali. Nilikuwa naonyesha Imana ikora ibintu.
Mungu anatenda kazi. Mungu akitenda kazi anaweza kuita. Mu bantu begeranye. Nani watu wenye wanasaidiana nao. Awe amagaraba. Elisa kunaanza kwenye alikuwa anaita Jesus. Kwa watu wengine. Alikuwa Elisa amagawe. Lakini Elisa kuita. Kabele tujambo. Ya amagaya abantu. Village. Alita watu mji wote. Anabwira jewe rero. Anabwira mimi sasa. Nameshekame. Nilikamata simama. Birarangiye. Ya proprise. Ya ituzuruko. Ya ituzurujambo. Muze hano neza. Mkuja hapa ni nyote. Yafashe ibiti migogo ni. Alikamata ile miti wanafugia ngombe. Ndio bafungaga inka. Wale wanafugia kuzile ngombe za kufunga. Ya masuka yahinga. Akamata zile majembe. Terarimu. Na miti zilikuwa zinafunga. Hanyuma yegeranye. Akakusanya kuni. Arangiza ahamagara abasore ati muze akaita vijana kuja msaidia. Fatiri hapo. Kamata ile ngombe. Ikimasa cyawe. Kamata ile ngombe ya kwanza akaiua. Bagicumuta. Akachinda kata ya pili. Ni mmoja abantu bashobora kumfata kwa kuli. Barajya bakakula mbere ya pili ya tatu. Uko byari 12 pe. Gisi zilikuwa 12. Nukuvuga byari 20. Nikusema zilikuwa 24. Ibimasa zile arabibanga alivichinja arangije akamaliza abiha abantu barajya akapatia akakula arangije akamaliza akurikira Eliya akafuata Eliya. Urakora iki unafanya nini wewe hapa? Wahaje ulikuja kufika kwa Tanzania ulikuja kufanya nini? Ni kibazo kunyakumaga ile ni swali tutakupasha jiuliza. Nikusema ni iko rumuri Mungu akitenda kazi umugabo anakuja na kama ari hamwe n'umugore yuko pamoja na mke iyo amagayima akiwaita wawili iyo suka na mwana amafuta kuriho mafuta iyo juu suka kuriho na mafuta ndani yao kuno wote wapendwa abandi wale sasa kanone wanasimama wakaenda pamoja. Mungu anaweza kutenda. Yesu alikuwa Priska haiwezi kabisa na Akwila na Akwila alikuwa walikuwa wawili. Yesu akaguhamagara angeweza ita igahamagara Maria akaita Maria na Marita na Lazaro do ikafata umuriro ikatsinda kirimo akaingiza ndani do bagahinduka abakozi bima wakageuka kwa watumishi wa Mungu bagahinduka abakunzi b'umwami bikamenyekana muri village Betania yose ikamenya yuko hari abakunzi b'umwami kuko wapenzi wa Mungu hari abantu Yesu akunda hari abantu nabo bakunda Yesu icyemezo msimamo kifatika inakamatika iyo ari umwami wagufasha kama ni mfalme anakukamata. Noneho nimurebe mwangalie sasa uno munsi siku ya leo nashakaga bishoboka ko twakorotira iki gice cyane ningependa siku ya leo izikana tunazisha ko mubona ikindi naweza mbona hivi iyo tuvuga umurimo w'Imana kusema kazi ya iyo tukitorero kusema kanisa la Bwana unami ajitorero Bwana na kanisa unami agakitorero Bwana anasimamisha kanisa lake ari gitorero cye anachukua kanisa akaya lake gitorero cye anaenda na kanisa lake itorero cyane tena kanisa la kwanza hari itorero ry'Imana kulikuwa kanisa la Bwana Korinto ryari Korinto ilikuwa Efeso ryari Efeso ilikuwa Tesalonike Tesalonike ilikuwa pale Yerusalemu ryari Yerusalemu ilikuwa donc hari aho pale iyo batubwira ngo wakikwambia Antiokia ngo hariyo itorero ry'Umwami kulikuwa kanisa la Bwana akavuga harimo wakasema kulikuwa manabii harimo abigisha kulikuwa wanafunzi bakavuga neza wanasema na majina cyari itorero kanisa la Bwana kuko itorero ry'Umwami wanasema kwa cyari kanisa la itorero Bwana ilikuwa ni kanisa la Bwana ni ukuvuga baraba ni kusema walikuwa ni watu probleme ayiri shida kwenye dunia hapa wowe ushobora kuba wahamagawe wewe unaweza kuwa umeitwa umugore wawe akaba atahamagawe mke wako yeye hakuitwa ariko pale diplomasi lakini ndio diplomasia nasema mimi sipendi kwa mume wangu ndajyana n'umugabo wanjye nitaenda na mume wangu pale Mrambi noneho ukajyana n'umugore imuraba unabeba na kuenda na mke wako Mrambi warangiza ugatangira kugira ikibazo unamaliza tunaanza kuwa na shida ushyiramo ikamba unakwenda kutenda kikao unakokota tugende nasema twende ku materaniro twende kwa kusanyiko ejo ntitwari turi asema bwana jana tumekuwa kule hanyuma se ntabwo baguterana basazaku lakini mtu atapasha kusanyike mara ngapi ili asiyakuiwa ntabwo muhuje ibibazo
shida zile zifanane, ntabwo muhuje kwizera, imani yenu haifanani, ariko mwese muri murazimura, lakini ninyi wote mnafanana. wowe uri itorero sena kanini Yeye haiko ndani mu itorero ry'Imana na Bwana, habamo gusa abizera Imana. ndani Mungu tu, waamini Mungu. Mbere dore uko ibintu byakomeye, Mbele na Yesu ilikuwa, mbere abize, mbele waamini, kubera yuko bari buzuye imbaraga, kwa kuwa alikuwa anajaa nguvu, abatizera barabahunga, wasioamini walikuwa wanakimbia. nicyo gituma nta mpamvu yariya Ndio sababu kupata mchangamano. mu nyuma imbaraga zigenda zigabanuka noneho abatizera bakaba benshi Wasioamini sasa wakaongezeka. kugira ngo noneho abatizera Wasioamini aribo bafata kontrole y'itorero. kiongozi ya kanisa, Ntabwo ryari itorero ry'Imana. ile ilikuwa kanisa la Bwana. uno munsi Siku ya leo hano muri Kigali hari amatorero angana, hapa Kigali kuko makanisa menshi, kanisa nyingi, amatangazo angana menshi cyane, elekezo ngapi mingi, Abapantekote bafite ayabo, abakatolika bafite ayabo, abamesaje bafite ayabo, ariko muri ibyo byose lakini ndani ya Imana ibicamo Mungu anapita ndani, ikaza gukora umurimo wayo. anakuja kufanya Iyo kazi ije yake, gukora umurimo wayo anatenda kazi yake, ishaka Yosiya, anatafuta Yosia, yamara gushaka Yosiya anatafuta Yosia, igashaka abagendana nawe, anatafuta mtu atatembea naye pamoja, mwenye atatumika naye. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Ndio ndibaza Bibi kunawaza biriya bintu Frank yabazaga, yale mambo Frank alimuuliza, bimaze umwana alimaliza kumuda, asoma ahantu henshi, alisoma mahali pengi, hanyuma akavuga uzanwa ni akasema unakuja hapa kufanya nini? waretse gusa, Swachile fika hapa. ntabwo ari igihe cyo kuremereza abantu, cyo koroshya ibintu kugira ngo abantu babishobore. Ntabwo ari igihe cyo kugabanya uburemere bw'ubutumwa kugira ngo abantu babwitondesha ku gihe. Haiko vile. unaniwe nave muzi, Mwenye anashindwa atoke mjini. jewe ngomba gukurikira Imana, Mimi napasha fanya mambo. Mimi nimeitwa. jewe nafashe icyemezo, Mimi nikamata icyemezo cyanjye gituruka ku bintu Imana yakoze kuri jewe. Noneho reba muze Eliya Angalia sasa hii. agiye, Alipoenda. Elisa yaramukurikiye, Elisa mfano. baragenda, Wakaenda pamoja. hanyuma bajya i Gilgali, Wakaenda Gilgali. arangije aramubwira Akamwambia, guma hano, baki hapa. jewe Mimi ngirizwa gusubira mimi naomba Beteli. Hari ama experience ugomba guca. huko mazoezi inapaswa kutandani. Elisa yaramubwiye, Elisa alimwambia, aramubwira ati asema, ntuvuge byinshi, usiseme mengi. aho ujya hose Alipokuwa tutaenda tena. inzira uca Leo niyo tutapita ndani katika hili. turi kumwe. Tuko pamoja. Ntabwo Eliya yinginze Elisa, Elia hakuwahi kumbembeleza Elisa. ntabwo Eliya yorohereje Elia Elisa, hakuwahi kuregezea Elisa. ntabwo yamubwiraga amagambo Akamwambia yoroshye maneno akomeze, ili aendelee kutembea pamoja naye. Haiko vile. Imana ya Eliya Mungu wa Elia niyo yahamagaye Elisa. ndiye aliitanisha. Elisa yafashwe. Elisa alikamilika. Hakenewe abagabo Kwa bafata, lazima wanaweza kutakatika. hakenewe abagore Wanamke wanataka kumatika. akaba afite temonyage. Anakuwa na ushuhuda. Frank yagaragaza kuri ibi Frank unatuma mwili. muri uku kwezi Ndani ya mwezi hii. Juzi hapa. yagarutse ku kintu cyitwa nouvelle naissance, Alisema kuzaliwa mara ya pili. kuvuka ubwa kabiri, Kuzaliwa mara ya pili. yerekana kuvuka ubwa kabiri, Anaonyesha kuzaliwa mara ya pili. umubatizo w'umwana, Akasema na ubatizo wa avuga ati kuvuka ubwa kabiri Akasema kuzaliwa mara akaba ya ari pili. umubatizo, Haiko ndio ubatizo wa avuga ati umubatizo w'umwuka winjiza abantu Unaingiza watu mubiri, ndani ya mwili. kuvuka ubwa kabiri, Kuzaliwa mara ya pili. kuvuka ubwami bw'Imana, Anasema anaenda ufalme wa maze Mungu. kuvuka ubwami bw'Imana, avukiye ugomba gukora, Uko safari unapasha fanya. abavutse mu bwami Waliozaliwa na ufalme babatizwa n'umwuka bagashyirwaho n'umutegeko wanatoa kuhuri. n'urugero. Ni safari. Noneho wowe iyo wahamagara, Wewe kama umeitwa, nimurebe ikibazo dufite. muangalie shida yetu tunayo. Hari amatorero menshi Uko makanisa nyingi. hano muri Kigali kandi ya Misiri, Hapa Kigali tena ya ujumbe. mujya mubona Frank iyo yaje, Unaona Frank akifika. abantu baraza bakabura aho bakwiriye, Watu wanakuja na kosa nafasi ya kuketi. kandi bariya bantu baza bakabura aho bakwiriye, Tena wale watu wanafika na kosa nafasi ya kuketi. abenshi muri bo ni abanyabinyoma, Wengi ndani yao wasemahonga, walevi, abasambanyi, washerati, ni abantu b'abagome, ni watu wabaya. ni abantu batavutse ubwa kabiri, Watu wenye ni kusema abantu batavutse ubwami bw'Imana, ni abantu
message. lakini wako ndani ya ujumbe. Twebwe ntabwo tugomba kumenya. Sisi hatupasha kuwa vile. Aha ngaha mwebwe Hapa nini? hagombaga kuba ibyemezo. Ungepasha kukamata msimamo mkali. Ibyemezo bikomeye. Msimamo mkali. Ukuvuga. Ni kusema. Ukaba wavuga ngo Unaweza sema. igihe Eliya yajugunyaga ariko. Wakati Eliya mtupilia koti. Iyo tuza kumubaza Elisa. Tungemuuliza Elisa. Yari kuduha ubuhamya. Angetupatia ushuhuda. Yari kutubwira uko byagenze. Angesema kisimamo ilikuwa. Ibyanditse mwiwe. Ibyo yisubiwe. Ibyo yabonye. Nyuma sasa nilikamata msimamo. Nilikuwa msimamo makali. Wafalme wa pili sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza. Alimwambia mimi wewe baki, mimi naenda Beteli. Akasema hapana, usiseme mengi, tutaenda pamoja. Akamfuata. Fika Beteli. Akasanga abanyamadini watu wa madhehebu ya Beteli bakamubwira ngo wakamwambia Eliya agiye kuza. Eliya atakunyakuliwa. Akasema ninajua, mnyamaze. Mnyamaze, ninajua. Mimi nitamfuata. Mimi nitaenda naye. Mimi ataniacha. Donc Elisa yari yagenderewe n'Imana na Mungu wa Eliya. Ikibazo kirinanga. Shida kwenye mnyama. Kesho Satani anaanza kuyu. Shetani atakuja kwako. Yohereza atatuma mtu. Yabazi yuko Satani ntabwo afite amahembe. Kuko niwazia kama shetani ana mapembe. Ntabwizo agiye. Shetani anamjia. Yohereza inuka mbili. Arobare. Ikafikira mu mugabo mwiza. Zinakuja na kuingia tena mwanaume mzuri. Avuga neza. Mwanaume anasema vizuri. Yarangiza kazi kuri wowe. Akimaliza anakuja kwako. Anaanza kwambia. Koko nivyo. Asema ni kweli. Imana yavuze ngo Mungu alisema ku giti cyose. Asema msikule kwenye miti yote. Kinyamwili. Kile kinaota ndani ya shamba hili. Niko yavuze. Ndio kisema. Azana anakuja. Kuri wowe. Uchekerana. Lakini kwa kweli kazi ya Mungu iko mrambi. Hakuna pale kwenye kazi iko. Asema lakini ndugu. Hii ni fanatism. Hii ni ufana. Koko gesi makana. Kwa kweli mimi sibishi. Inagaragara ko fera afite ministeri. Inaonekana kweli kama ndugu. Huduma wake inakubali. Ariko siremera ko murimo w'Imana uri murabi. Lakini sikubali ya kwamba kazi ya Mungu iko mrambi tu. Na kikondo kazi ya Mungu iko. No kazi ya kura. Na kazi ya Mungu iko. Na kwa kazi ya Mungu iko. Message ya prophet. Ujumbe na ubiri wa Kandi manjewereza ko. Tena Mungu anatuma tumshukuru. Murimo w'Imana ni kazi ya Mungu ni nini? Noneho ugatangira kwita. Unaanza kuwa na mashaka sasa, unasema lakini kwa tugiye ko walituambia murimo w'Imana uko kazi ya Mungu kandi ko itorero riba rimwe mu mujyi. Tena kanisa na kwa moja ndani ya mji. Kugira ngo base nibyo byatangiye. Nasema ile toka serianza. Iba rimwe kama ni kanisa moja wewe kikondo. Unaanza sema. Tichamo matorero mu gazatera. Nasema au makanisa zote zitakusanyika ziko pamoja. Hakaribyo. Ni ukuvuga. Ni kusema Imana muri kiro ki. Mungu ndiye wakati. Turi kwiherezo kibihe. Mwisho wakati. Turi kugihe kiferezo. Akamata msimamo. Nagombaga kumera nka Elisa. Ningepasha kwa kama Elisa. Elisa safa no depende pas d'Eli. Elisa imani yake alikuwa anaangalia Elia. Nako yari yoheye. Alikuwa anafungia. Ni yakoboka kuri Elia. Yakoboka kwa Mana na Elia. Mungu wa Elia. Imana na Elia. Imana kwa mwiwe. Anatumika na mwake. Akareba n'amasezerano. Anaangalia sasa kwa hadi. Anaweza nasimama sasa. Akasema kunyamaza. Kunyamaza najua kama atanyakuliwa. Kandi mtwe tuzaza. Tena ni sisi tutanyakuliwa. Elia kuja kuongea. Elia akaweza kumwambia. Akasema rafiki yangu, unataka nakupenda. Lakini nsigaira ngo je nabaki ngumu shaka kuja yego nataenda hivi usigara baki hapa
Beteli dans la justification, kutenda haki, kuhesabiwa haki, ugume muri uwo mwimenyerezo, kubaki ndani ya mazoezi. banze ugihari, Mimi niende pale tugiye kureba zilikuwa zinavaa mavazi. hanyuma unabwira ati Kisha akamwambia tunajana, tutaenda pamoja. ni ukuvuga Nikusema iba warahama, kama umeitwa, tukiwa narahama, kama niliitwa, iba nima kama ni Mungu, yagombaga kuba ima, angepasha kuwa ni Mungu. Mungu ndiye anaanza kazi. ndio kwa tuli, Vile tulikuwa ndani, ndio tuli, ndio vile tulikuwa ndani. imani yatangiye, Mungu kama ni iyo ngomwa, kama ni kazi yake, inayo anaita watu. itorero ryayo Inaomba. itorero ryari Yerusalemu Kanisa kwa Yerusalemu ryari rizungurutse intumwa, linaendelea kuzunguka. Mitume walikuwa na Bwana. agari amazu, Haiko manyumba, agari intebe, haiko mabiti, agari impapuro, haiko makaratasi, agari inzugi, haiko vile. si amapariseri bari baraguze, Viwanja vimekuwa vyeuza. ayo bari bafite, Kwa na mafanta. ryari itorero rigizwe n'abagabo bizera Imana, abantu barayibonaga, abizera barayibonaga, abagabo bari babizi. Na upeke kwa vichua. Baravuga bati, turi Walikuwa itorero wanasema ry'Imana. tuko kanisa la Bwana. Itorero ry'Imana Kanisa la Mungu. iyo barihagurukiraga Kama walikuwa wanasimamia. kugira ngo Biblia inasema bahagurukira itorero ry'i Yerusalemu, walisimamia kanisa la bica Yerusalemu benshi, wakaua wengi. bica Yakobo, barangije bafata Petero, Wakafata Petro. barangije barabakanga, Pawulo bamera nabi cyane. Walikuwa vibaya. Icyo bakoze ni iki? Kinafanya nini? Itorero rikoranira mu nzu Kanisa likusanyika ndani ya nyumba ya mwanamke Maria. nyina wa mzee wa Mariko Dimas, Mama yake na Maria. bajya ku mukecuru umwe, Wakaenda kumkombe mmoja. ni ukuvuga ryari itorero rigizwe n'abizi, n'abantu bari bazwi neza, n'abantu bari bayihamye neza, n'abantu banayakoresha. Imana Mungu yatangiye umurimo we ubwayo kama alianza kazi ya pekee. kugeza ubu Anaomba na kuitenda. hasabwa Naomba ibyemezo. inaomba kuleta msimamo. Unega muto Mtenge maskini. iyo bigomba guhinduka Mambo yanapaswa badilika. na kuba umunebwe Hakuna kusiweza kwa mvivu. wakubiswe n'umuti, Ulipigwa na nuru. ni ukuvuga Nikusema iyo tuba umuntu udatera inama, tukiwa na mtu iyo mwenye utikiriye imbere Wasomeni. uba wananiwe gufata icyemezo, Alikuwa ameshinda kwa msimamo. ni ukuvuga hari gufata icyemezo. Kwa kama msimamo. Icyemezo Simamo. umwami nicyo kintu yasabwa. Bwana ndio kitu ya kwanza alikuwa anasema. Muri mwebwe Ndani yenu. abamaze kwizera ijambo Walikomaliza kwa mimi neno la Mungu. dore icyo mbabwira, Unaki naambia. ushaka Mwenye anapenda. kungurika, Unifuate. ushaka kugendana nawe, Unapenda nini? ushaka kubona imirimo ikorerwa Kazi katika maikani. ni yiyange, Atichukie. yikorere umusaraba we, Abebe msalaba wake. akurikire. Hakuwa nifuate. Donc ni ukuvuga ngo wowe Kusema wewe. ugomba gufata icyemezo, Unapaswa kufuata msimamo. aho ni icyemezo. Bali msimamo. Icyemezo gituma itureka, Katika kuna vinacho. gituma itukwa, Tunatatenda. gituma ufata position. Katika tunaenda mstari. Ni kabazo turimo. Ile ndio shida yetu tunaona. Ni ukuvuga nk'ubu ibintu ikibazo cy'abinjira muri opposition, Shida ndio inaingia ndani ya kupinga. kuki bashobora kurwanya umurimo w'Imana, Ndio inaweza piganisha kazi ya Mungu. n'abarwanya umurimo w'Imana ubona Hakuna mwenye anaweza piganisha kazi ya Mungu na kiona. ari ibyo, Haiko vile. ntawakwanga kugendana na Yesu, Hakuna mwenye anaweza kuchukia kutembea na Yesu. ntawakwanga gusangira. Hakuna mwenye anataka kuchangia na yeye. Donc nous avons affaire à des étrangers. Shida ni tuko na tunaongoza na mataifa. Tuko pamoja na mataifa. Haraza umuntu Unakuta mtu w'umwetranje au royaume de Dieu, ufalme wa Mungu. aba ari umunyamahanga, ubwami bw'Imana. Akija ufalme wa Mungu. Donc we n'umufilisitiya kabisa wuje ijambo, Yeye ni Mfilistia kamili. inakeka Asiyotajiwa. Anapokea naishi na kwenda kumwomba shauri. Na kusema atakwambia. ati jewe Anakwambia si mimi. nzajya njyayo ariko gake. Nitakuwa naenda kula hizi haiko siku zote. Baravuga ngo batize ariko se bazagira bati Asiwa sio mimi watafanya nini?
ntacyo bagomba kumugira nyine. hawatafanya vitu. N'umufilisitiya n'umutiriza Siamini. je n'ai rien à dire avec lui. Hakuna kitu nakuambia. Nagomba kuganira nawe Ningepasha ongea na yeye ibijyanye n'amashu vyenyewe vinapatana na mashu n'ibishyimbo, na maharage. nkamubaza Namuuliza amatiyo bayagurira he? matio wanasizia wapi? Ntabwo yagombaga Angepaswa kutambia. Ase unakubali nawe waragendera ngo baravuga umurimo na w'Imana. unakubali sema kazi ya Mungu kumrabi. Umurimo w'Imana urahaye. Mungu kazi ya Mungu kwa. Ntabwo twebwe twamubaje, Sisi kumuuliza ntabwo twamwinginze ngo agende, atugombele tarusi ntabwo kubali. twamubwiye ngo winjire. Kumwambia aliye ndani. Ntabwo ari Haiko vile. so nk'uko njyewe ndamurebereza cyangwa ndamureba wazimumba Yesu Mufute baba yeye. sigomba no kumutega amatwi. Singepasha tamtega hivyo ndani ya kutokuamini kwake. muri ko kutizera Ndani ya kutokuamini kwake. okay. Nasema sawa. Abakobwa Wabiti muzende bashakira abagabo mkuje tuwatafutia wanaume. specialist Yeye ni specialist. gushingira bangahe mwaka Anawesha watu ngapi mwaka mmoja? n'umwe kredi Yes, yamini. abwize Imana Yamini Mungu. ibyo arimo Ende kwa ndani. ntabwo ari byo twebwe turimo. Haiko tena tuko ndani. Umukobwa ntabwo ari icyaha, Kuosha binti haiko dhambi. Haipata shida. ntabwo ari ikintu kibi, Haipata kitu kibaya. ariko ntabwo turi hano kubwira. Lakini hatuko hapa kwa ajili ya ile. Twebwe turimo turajya Sisi tuko naenda. Isiyoni. None wale akengera umusenzi akabwira ati Anakaribia hata anasema lakini biriya bisore by'umurambi vile vijana wa Mrambi nutanegera kuzabona umugabo tu. nasema kama unikaribia utapata mwanaume. Donc nous kuvuga Ni kusema nous avons affaire au diable. Ndio shetani. Avec Satani. Yeye ndio shetani. Shetani kana kuyamandia. Anaweza kuonyesha kwamba unaweza kamata na mtoto wa Mungu. Tunatuchanga na tunakuwa. Haiko vile. N'umugore utizera ari murabi. Ni mwanamke asiyoamini ya kumrabi. Je n'ai rien à faire avec elle. Hakuna kitu kinaweza tangana naye. Abivuze bagomba kuvuga Anasema kufa na mume wako. bagomba kukarira. Ungepasha kwa makali na kamata upanga. Hanyuma donc arutizera Ule asiyoamini aragushakira umugabo utizera, na yeye atakutafutia mwanaume asiyoamini. ahita amujyana akamufata akamujyana kwa Filistia, Anapita na mkamata kutoka Filistia. undi akamujyana i Babuloni iyo twatuye. Mwingine anapewa Babuloni kwenye tumetoka. Barangiza Akimaliza ukagira ngo ni amayeri, ntabwo ari amayeri. unawaza Ikibazo ntabwo ari Umufilisitiya uri muri twebwe, ikibazo ni wowe bikakaye. msimamo makali. Donc twagomba kugira impozi Tungepasha kuwa na msimamo idatingisika. yenye atingizike. Ariya magambo Frere Frank yabaza, Yaani maneno Frank aliuliza. Ndugu, arabaza ati waje aha anasema ukuja hapa kufanya nini? yarariho abibaza ashingiye ushobora me yaraje no kujya musezerano Eliya nawe Imana arabazaga urakwitanga. Hari igihe ibyemezo bikakaye. Msimamo mkali Kuvuga kusema twagombaga kutabona tungepasha kuona ibiri impande zayo, vyenye viko pembeni. twagombaga gutesha agaciro, Tungepasha kupoteza thamani vitu vya dunia. twagombaga guha agaciro Tungepasha kupatia thamani ubwami bw'Imana, ufalme wa Mungu. twagombaga Tungepasha kugaragaza icyo turi cyo. vyenye tuko ndani. Gendi hano Mimi niko hapa abize mwami Yesu. kwa kuwa niliamini Bwana Yesu. Haki Hakuna kingine. Sasa lakini abandi buriya rero n'abandi bazazamuka. sasa kuna wengine watanyanyuliwa. Bazazamuka murambi gusa. Wengine watanyanyuliwa na mradi tu. Kweli. Iyo Eliya yaravugaga Kweli Eliya alisema ninabaki niko mimi peke. sasa la position
Ile ndio msimamo. Ni mwebwe mugomba gufatwa. Ni nini mnataka vile? Ugomba gufatwa. Unapaswa kukamata. Gushyikirwa. Unapaswa kufikia. Noneho ukumva ko uri imbore. Unataka kuwa mfungwa. Warangiza. Unamaliza. Ukareba ko kwagitwaza mutari kimwe. Unaangalia kama wako wakitwaza mfanane. Gikondo mutari. Unaona kama wakitwaza wakikondo mfanane. Kereze umugore wa hano. Wazee mwanamke mwenyewe hapa. Aza kinjira hano kicara. Anafika na kwenye hapo, anaona anafata umusere, anamaliza na kamata binti, akamusubiza igikondo. Na kumrudisha kikondo. N'umufilisitiya, yule Mfilistia haiko mabinti. Hapo watu, haiko wewe. Hapo watu, kwa kwetu za watu. Haiko kwa kwetu. Subi bishaka jewe. Inaomba mimi. Ko ngira pose. Mimi niko na msimamo. Nicho cyafashije. Ndio kilisaidia Elia. Nicho cyafashije. Ndio kilisaidia Elisa. Hadi bihe by'ibibazo. Uko wakati ya shida. Akabogati. Anasema mbona kumanga baki hapa. Ibintu birakomeye. Mama anakuwa vigumu. Nari ibintu bikomeye. Hata mama anakuwa vigumu. Alikuwa anasema turajyana tutaenda pamoja. Icyemezo kikakaye kituruka kwizera baturutse kuma. Imani toka kwa Mungu baturutse kuri yeye. Kutoka kwa Elia. Noneho dore ibyo turimo ni Unabekwa ndani. sikaje iminota 10. Tunabaki na dakika 10 au 15. Iminota mchecha. Dakika chache. Mjiza cyane. Ni vizuri. Shaka yuko tugira. Dusome ibyanditswe gato. Napenda tusome maandiko. Dusome ibyanditswe gato. Tusome maandiko. Na formule dufite. Turasubira aya muri Matayo muje. Tutasoma yote Mathayo. François Metosera aradusomera. Tumesoma tusome. 16, 18. Mathayo 16. Mstari 18. N'ubusi utahiye introduction. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amahirwe y'ikuzimu ntazabishobora. So turagumana uyu mutwe bisha itorero ry'Imana. Kanisa la Mungu. Imana igira itorero Kuna kanisa. kandi muri buri munsi Tena ndani ya kila mtu. yandikiraga abikorintho akavuga ngo kubera bari ikorinto n'iryo torero ry'Imana. Dufashe dufate fata muze fata abaroma kama Warumi igice cy'iki cyane sura ya kwanza. shaka kubereka Napenda waonesha igice cya mbere sura ya kwanza. urasoma umurongo wa karindwi Mstari wa 7. Ndabandikiye abari i Roma mwese bakundwa n'Imana, bahamagariwe kuba abera. Ubuntu buri muri mwe n'amahoro biva ku Mana na Data twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndabandikiye bakundwa n'Imana bari i Roma. Iri ni itorero ry'Umwami, itorero ry'i Roma. I Roma bari itorero rimwe rigizwe n'abera n'abakundwa bahamagariwe kuba abera. Hanyuma gitera abatezwa rero abatemera kwezi Wenye wakubali kutakaswa. abatemera ko Umwuka wera yaje Wenye wakubali kama Roho Mtakatifu abatemera ko umuntu wenye wakubali kama ashobora kuba anaweza kuwa mtakatifu.
mtakatifu. walira Anasema yeye anajivuna. Anajivuna. ukarona koja Ni kusema yeye atadanganya. handikiwe abera bari i Roma abakundwa b'Imana abakundwa n'Imana bahamagariwe agakiza bahamagariwe kwezwa yandikiye abikorino alipoandika Korinto yabandikiye ukundi aliandika namna hivi. abikorino wa kabiri igice cya mbere Wakorintho wa pili sura ya kwanza umurongo wa mstari wa kwanza. Pawulo wagize intumwa ya Kristo Yesu nuko Imana yabishatse na Timoteyo mwene data turabandikiye yebwe bo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto n'abera bose bari muri Akaya bose. amen. Itorero riri mu mujyi n'abera bose bari mu karere ni ukuvuga Imana ntabwo yitaye ntabwo ibona ntabwo izi n'abafilisitiya bari hagati yabo mutega bato nous devons nous protéger twebwe itorero ry'Umwana iyo rirashaka umupaka urukuta inginzo n'ijambo ry'Imana hanyuma kuri bo kuri abafilisitiya ko imbaraga zabo uko batuzana twebwe gutekeranya kuri rya jambo ry'Imana batuzana gukora ibyaha iki nicyo Balamu yashoboje Abisirayeli iyo yagendaga agaragara akamubwira nimuzane nimuzane imfizi mumushyire aha ngaha ibicaniro birindwi hanyuma mucinje amaraso yewe yahamagaraga Imana Imana yazi ikavuga iti Isirayeli igenda yitora n'ihanga ry'Imana n'abera simboga gukiranirwa muri Yakobo. Sasa ibyo hanyuma Balamu yaje kubwira Balaki akabwira ati sasa imeshindikana. ati Imana yao Nasema Mungu wao anawapenda zaidi. igihe cyose bari mu ijambo ry'Imana Kila mara wanataka neno la Mungu. ntabwo Imana ishobora kwemera ko bavuga Mungu hawezi kuitika wakuhalaliwa. none reka mugire inama Acha nikuonesha mwili. tegura udukobwa twawe Tayarisha tubiti twako, mutegure umunsi mukuru mutayarishe sikukuu, maze muzane imbyino kisha mlete michezo, mlete wabiti wao wakivaa, babinjize mu busambanyi wawaingize ndani ya usherati. ati Imana ubwayo iramanuka Ase Mungu yeye atashuka na kuwamaliza. Balamu yarazibyima Alikuwa kama ngao. n'abandi bakoreshwa na Satani Na wengine wakifisha sherati. akinjira muri twe Anakuja ingiza yagera aho akakubwira wowe anaanza kukwambia wewe, akakwambia kugira ngo azane dute ili akuletee mashaka. akakubwira Anakwambia sema sasa umurimo w'Imana kazi ya Mungu. uribaza yuko Fred bigomba kudutandukanya n'imiryango Unaweza kama kazi ya Mungu itatutenga na majamaa. ya fanatisme Ile fanatisme ndio. ariko Sema ufata ibintu nabi lakini usikamate mambo vibaya. Mimi sipiganishe kazi ya Mungu. n'ibyo Imana ikora hariya ndabibona Na vile Mungu anatenda pale ninaviona. ariko Fred Lakini ndugu, hari ibintu by'amakosa kuna makosa kidogo kidogo. amakosa niyo yatumye Abisirayeli Imana imanura Ndio niacha Mungu akashushia moto wa Israeli. ni ukuvuga Kusema yazanye gukekeranya muri bo alileta mashaka ndani mwao. arababwira ngo mwebwe murabana Ninyi Mungu wa Abrahamu hanyuma mu
Mowabu kisha Moabu na bakobwa ba Loti ni wabinti wa Loti babyaye Mowabu. walizaa Moabu. Murabona yuko Unaona kwamba dusenga Imana imwe, naomba Mungu mmoja, turavuka tunazaa pamoja, dusenga Imana imwe. atuombe Mungu mmoja. Iyo dusenga Imana imwe, Tukiomba Mungu mmoja ijambo ryayo, tungepaswa penda neno lake. abasenga Imana by'ukuri Wanaomba Mungu bayisengera Mwuka, bakayisengera wakaomba mukuri. ndani ya kweli. Ibintu bibiri, ijambo ry'Imana, imbaraga z'Umwuka. Iruhande y'ibyo Bebelele ntabwo twumvika, hatuwezi sikilizana. ntabwo mbwira ngo twese dusenga Imana. Hawezi kuniambia sema sisi wote tunaomba Mungu mmoja. Haiko vile. Haiko vile. Ibintu bitangaje. Ni mambo ya kushangaza. Urabona, urabwira abantu Unaambia watu, ukabereka icyaha, unaonesha dhambi, ugasubiramo, unarudi tena, unarudi kusema, unarudi kusema, unarudi kusema. hanyuma yarangiza akavuga ati ndabikora tu, Akimaliza nitaitenda makusudi. kandi yamara kubikora Akimaliza kuitenda akavuga ati asema, byamugwiririye, asema lakini ilijia ghafla, sinabishaka, sikuwa naipenda. byamugwiririye. Asema ilijia ghafla. Ntabwo ari byamugwiririye. Haiko ilijia ghafla. Nk'ubu turakomeza tuvuga Kama hivi tunazidi kusema, sisi gutegurwa kwacu tutaisha kwetu. umurimo uri gukorwa n'Imana. Imana irakora rometeriye, Mungu anatengeneza mwanadamu kwa ndani. agomba gufata position, agomba gukunda ukuri, agomba gukunda ijambo ry'Imana byose, agomba kumvira, agomba kurya, agomba kuramba nabyo, bigomba gukora umurimo muri byo. Tengeneza kazi wako. Iyo uko bimeze, Kama ndio kisimamo hiko. uraza ukajya ku ruhande rumwe. Unakuja nenda upande mmoja. Nshaka kwabwira mes frères, Napenda vya ndugu. ntabwo Yesu byari bimunaniye Yesu kweli mshinda. kujya kwa Pilato. Kwenda kwa Pilato. Ibyanditswe biratubwira ngo Maandiko yanasema bariya Herode Herodi amenye ko Yesu amufasha kama Yesu alikamata. ngo ise froteleme, Alifanya mikono hivi. yaravuze Akafurahi. ati nanjye ngiye kumubona Sasa none, atamwona sasa. ngiye kumubona none, Atamwona sasa. navyo bitangaza bye. Na ile miujiza yake. Na sisi Herode yumva ibitangaza Herode alikuwa Yesu anasikiliza. yigeze Yesu. Hakuwahi kufika kule. Donc wale abatambyi bakuru Wale makwani wakuu. bariya bahana Wale Hana bakaifu wakaifa. byari ibigabo bifite ibyangombwa Walikuwa ni wanaume bambaye mababi na ndevu, wanavaa mavazi mazuri, wanaketi kwenye kiti cheti nzuri. Yesu ntabwo yari muri ibyo, Yesu kwa ndani yari yake. yambaye sandali, Yesu anavaa sandali yari zake. ari mu mucanga, Alikuwa akitembea mchanga. akava i Galilaya, yari yaragiye Yerusalemu, umucanga pa ibirenge Na miguu ikawa vumbi. akaza yabise icyuya, yabona igiti kirimo imbuto akunda, Akiona mti uko ndani matunda na ntabwo yaranditse nabo, yako kama ntabwo mawe. yigereranyaga nabo, ntabwo yarahuye nabo. Ntabwo nta bibazo byabo yari Yeye kuwa na shida zao. yigeze ashaka icyubahiro muri bo, Yeye kutafuta heshima na cheo. kwemerwa nabo, Hakupenda kumkubali. ntiyigeze ababembereza, Yeye kuweka mbeleza. ashaka leur partenariat, Akitafuta watu wa gufatanya nabo. kusaidiana nao. Ntabwo yigeze avuga ati Hakuwahi kusema itorero ry'abarozi hii kanisa ya wafuaji ingestahili kuwa ndani watu wa akili. abaintelektueli bakenewe, Lazima yarazaga agahamagara alikuwa na kuita leo Mathieu, Mathieu yari umuintelektueli, watu wa akili. yahamagara Gumbe, Gumbe akenge, agahamagara undi umukire, agahamagara undi umukene, agahamagara undi umurobyi, yarangiza akababwira ubwami bw'Imana gusa. Kisha anakuambia ufalme wa Mungu ulimo. So problème Shida yake ntabwo yari haikuwa. hanyuma se Sasa abakire nibagenda watajiri wakienda, amafaranga tuzayakura he? pesa tutatoa. Ntabwo Yesu yari afite bene ubwoko bw'ibibazo. Yesu alikuwa na maswali ya mwenyewe. Yaravugaga Alikuwa anasema ubwami bw'Imana busa, nafanana ni ukuvuga kusema yabonaga okaziyo yo kwinjiza mu itorero umukire. yeye alikuwa anapata namna gani ya kuingiza mtajiri ndani ya kanisa. Walikuwa watabiri kijana mtajiri, ule kijana mtajiri Ibyo yamukoreye
Vinatendea. yaramubwiye Alimwambia. Asema wewe sasa. iyo ushaka kugira ugashi Kama unapenda wewe mtinde na Mungu. aramubwira ati genda kuri muri ko ry'Imana. Akasema mimi nilikomalia ndani ya Sunday school. Kandi Tena mfandi mtu tangia mtoto mdogo numva amategeko ya Musa. nilitii sheria za Mose. Umwanya wese aramureba. Kisha Yesu akamtazama akampenda. Amukunze. Alipompenda Hanyuma Biblia itubwira ngo Biblia inasema ahita amubwira aramubwira ati akamwambia ubuze kimwe gusa. unakosa kimoja tu. Ati genda Nasema wewe ugurishe icyo ufite cyose. uuzishe mali yako yote. Yaba kwigisha Ile gari uliuzishe na ile nyumba na zile shamba. numara kubigurisha Ukimaliza uzisha uze uguje nifuate. hanyuma nzaguha ubugingo budashira. Kisha nitakupatia uzima wa milele. Umugabo aramureba. Ule kijana akamtazama. Ndabyumvira. Akasema sawa, nitaenda kusema. Arakubirana aragiye. Akageuka akarudi. Yesu yaramutakaje. Yesu alipoteza. Siko byagenze. Zivile. Yahise yibukira wa Petero. Alitaka kwa Petero. Akabwira Akawaambia ufalme wa Mungu. kile kugira ngo yinjire. Asema usudi utajiri aingie na utajiri wake ndani ya ufalme wa Mungu. Ati niwo gufata ingamia ukicisha. Asema kama ni sawa sawa kama ngamia na kuingiza ndani ya jicho la shindano. Batako nibishoboka. Akamsema haiwezekani, yako jibu inawezekana. Asema inawezekana. Ngamia zanye yeye ngamia yake ndai hatangaicisha kama ni ngamia yangu nitaingiza na kuingiza jicho la shindano. Eske nera kwenye okazio. Yes, alipata namna Ndio kuongereza kesi. ya kuongeza pesa ndani ya kanisa. Yari yalikwiriye icyo kibazo Alitosha kesi. Alikamata kesi. Ayihereza Yuda. Akaipatia Yuda. Yuda nawe kwa mshuru. Yuda yeye alikuwa ni kila mara alikuwa anagusa kesi yuzuraga. kesi ndio alikuwa anatoa ndani, anataka kwenye mfuko wake. Niko batubwira muri Yohana 10. Kristo anatabia watu 12. Yesu. Yesu Yarazi umurimo w'Imana. anataka kazi ya Mungu. Ukorwa n'Imana ubwayo. Mungu pekee anaitenda. Ukorwa n'imbaraga z'Umwuka we. Mtakatifu. Tukujenze vitu. Bwana amesimama nyuma ya Inzu niima. Nyumba ni ya Mungu. Itorero niima. Kanisa ni la Mungu. Abana n'abima. Umurimo niba w'Imana. Ugomba gukorwa nayo. Mungu apasha tena pekee. Ni ukuvuga Kusema nous devons nous protéger. tunapaswa kujilinda. Twebwe Sisi kujirinda kujikingia. kwikingira tugomba kwikingira Imana iba idufisha gukora Kama tukipatia kwenda kusajikia, nitureka ihene za ejo zayo tukiachilia mbuzi zinaanza ingia. ni ukuvuga Ni kusema niturekura tukiachilia tujyane n'ijambo ry'Imana nitwoshe tujyane n'ibyize niturekura tujyane n'ishyaka ry'umurimo w'Imana. wakazi ya Mungu. Noneho ba bandi Wale wengine sasa babona umwanya wao wataenda kupata nafasi sasa. tugenda dutakaza Sisi tunaenda tunapoteza nguvu. imbaraga zacu ziri Nguvu zetu ziko wapi? imbaraga zacu zivahe Nguvu zetu zinatoka wapi? tugomba kuba bangahe kugira ngo tugire Tunapaswa kuwa wangapi ili tuwe zile nguvu? ntabwo ari ngombwa ko tubisha Haiko lazima tuwe ntabwo mia. ari ngombwa ko tuba makumyabiri Haiko lazima tuwe makumi mbili. ntabwo ari ngombwa ko tuba cumi na Haiko lazima tuwe 15. ushobora kuba na batatu Tunaweza kuwa watatu. me niba waba batatu Lakini ukiwa watatu ukaba mu ijambo ry'Imana ndani ya neno Yesu araza abari nawe atakuja shughuli zako. arakora umurimo we ayirukana umutima Kuza mapepo. Atanyamazisha. ni muri ukuntu Yesu amutinya Mabeki sisi walikuwa wanaogopa. baramutinya Walikuwa wanaogopa. yarazaga Alikuwa anafika yaza akifika akinjira mu mudugudu akiingia ndani ya mji. yakwinjira mu mudugudu Akiingia ndani ya mji. noneho bagatangira bakabwira Wakaanza jana. abafarisayo Wafarisayo. abanyabwenge Watu wa hekima. bari abanyembaraga Walikuwa watu bari bafite amagarire ko walikuwa wenye wachunga. bizanene zubisi Walikuwa na wachunga. bari babafite Walikuwa nao. ariko Yesu yarazaga Lakini Yesu alikuwa anafika. agahagarara hagati yabo Akasimama kati akinjira yao. mu rusengero Akiingia ndani ya yashikayo
akavuga ati nimubaze akasema muulize swali kubera iki juu ya nini batamukoraga hawako na mgusa gituma batamukoraga igihe cyari kitari wakati kwa yafika tujewe mimi nagombaga kuba ahantu ningepasha kwa mahali ndirwa nima ndegerwa nima nigishwa nima noneho nibiba uko bimeze kama hivi na mugabo bikaba ariko bimeze na mugabo kwa vile na mtoka bikaba ariko mtokea kwa vile na samari bikaba ariko na samia kwa vile na fulani mwingine vile hakaba hari abantu bari kuma unakuwa watu wengi kutoka Mungu mwebwe murakorana ninyi mnakusanyika abamarayika bakamanuka malaika wanashuka ubwanyu kwa ajili yenu satani arindira ko shetani anangojea kabla kugira amakompromi mwanze kama nasikilizana sasa katikati ya iyo mutanye kubagisha Ukianza kutoka mrenda kanisa linapoteza nguvu hanyuma b'isi bakabona wa dunia nao wanaanza pata nguvu sasa ijambo n'imbaraga wanaanza pata neno na nguvu nshaka kubabwira yuko napenda mbele kwamba naho bakorana ari 850 hata unaweza kusanyika huko 850 donc hariya ku musozi pale mlima bagiyeyo uratekereza abavuga butumwa 400 wewe unawazia wahubiri 200 ni wapata gani bari buzuye walikuwa wamejaa mlima wote n'imyenda yera mavazi nyeupe n'ubwanwa bashokoshe na ndevu wamechana bafite n'ibitabo mu walikuwa ntoki na vitabu kule mwao Eliya yari afite igikoti cye akeneye igikandara akafunga na mkaba wa ngozi n'ibyamwa bidasokoshe na ndevu yamechana noneho arasarabwira ati noneho sasa hivi muzagera ryari utafika wakati gani kuca inzira ebyiri kupita njia mbili iby'Imana kusema no mambo ya gukora Mungu na kusema vitu vya dunia iyo Uwiteka ari Imana kama vile ndiye Mungu iba Yehova ari Imana iba Yesu ari Imana ndiye mfalme isi dunia witie pembeni baraceceka wakanyamaza zahinduka abana beza wakigeuka watoto ntibari kumukubita amakofi je si wangepiga makofi bari benshi walikuwa wengi baramwanga walikuwa mchukia baramuhiga walikuwa namuiga baramutuka walikuwa mtukana ese mwibaza ko hari abatinutse kutuka aho ngaho je unasikia na maelezo malaika wa Bwana alikuwa pale malaika yari aho ngaho malaika alikuwa pale ndio sababu yeye alikuwa anacheka akakuwa na mengi cheka akaza akabakibere akakuja kwa penda mengi akabanza akabareba akawatazama akabwira atoke akaambia sasa ati muri bangahe mko wangapi akabwira atoke nasema sasa ati ndabona muri benshi mko wengi ugoroko muri benshi siki mko wengi ndabarinda ya mukuru nitawapatia mko wa kwanza musenge kuva mu gitondo muombe ndani siku hii ndetse ku mugoroba hadi magharibi ati maze muhamagare Imana yawe kisha sasa mwite Mungu wenu hanyuma bagatangira bagasenga wakaanza kuomba sasa hari hariho abayeveke mlikuwa wa hariho Ivan abakardinali mlikuwa kardinali hari harimo abapasiteri mlikuwa wachungaji harimo abaminisitiri benshi mlikuwa wengi bari bambaye imyenda walikuwa myiza wanavaa mavazi nzuri dore icyanditswe bitubwira wanakisimamia kuna sema Eliya yarazaga akababwira yeye tutakwambia akaba agaseka akacheka bakamarika amaboko wakaacha mikono umutima wakaendelea kwa lugha akasema akasema sawa Imana yawe inawezekana Mungu wenu ishobora kuba iryamye anaweza kuwa amesinzia cyangwa se yagiye gutembera au alisafiri Imana yabivaga vuba Mungu wenu ni mzururaji nibuvuga cyane sema zaidi eske ntibari kumukubita je sio kumpiga kuki batamukubita jana na kumpiga nanje dore terne malaika wa Bwana alikuwa pembeni pale ni ukuvuga ni kusema babiri batatu wawili ama watatu bari muri Yesu wako ndani ya Yesu bazanye Imana muri iyo nzu ndani ya nyumba hii bazanye Imana muri iyo wanaleta Mungu ndani wakati mu gihugu ndani ya nchi n'umwami agati na mfalme anaogopa murabona Eliya unaona Elia ahuye n'ahabu anakutana na hapa ahabu ari hamwe n'abagande koro wako ndani ya mchumba abagande koro bambaye ibyuma wala tunaweka na baba chuma bambaye imoto wanavaa mpaka na miguu kirefu baraza barazunguka bagaragara wakamzunguka akasimama pale bategereje icyuma maze walipojeka mfalme atasema Eliya arakomeza Elia akaendelea na kuja
Akamsimama mbele, akamtazama. Hanyuma ntabwo yari afite. Yakuwa na woga. Yari yoherejwe n'Imana ye, yayibwiye ngo genda uhure n'aha. Ntabwo yari afite. Yakuwa na woga. Iyo ari Imana ikora, kama ni Mungu anatenda, ikora umurimo wayo, anatenda kazi yake. Itorero riba riseki. Kanisa linabeba ulinzi. Riba rifite imbaraga. Linapana nguvu. Riba rifite autorite. Linapana mamlaka. Ntabakishira. Hakuna nyeleza ingia ndani. Ntabakishira. Waliko nyeleza sawa. Haiko wanaogopa. Nao wakitotoba. Hata wanaweza kunumulika. Ariko bazi ko igihe cyose azabadimisha Mungu. Lakini wanajua kwamba wakati wote ni ndani ya neno la Mungu. Bazi yuko malaika. Wanajua kwamba malaika ali hapo. Kaza kabali batabye. Anakuja kufunya. Anafunya. Ndio mwabonye ya kweli. Sio ni wanaenda pale Expo. Donc wanda wanakozi w'Imana meze ngo ukiona watu tunao ile macho. Donc video kugeza no musiye Video mpaka sio bila zama. Inapata. Icyo cyaba. Ni kufunga. Ikisema malaika manuka. Iyo harubi w'Imana. Iyo harubi kwenge kwa tunapasha teteo. Kuna gabaru mubare wabo. Yeye anaangalia kama wako ndani ya neno. Yeye wewe mwanamke baki mrembo. Ndio sababu. Ama test mato. Vipimo kidogo. Toke mtu hivi bizaba ya gati ya. Hivi vitaka kati yetu. Kuna kile Tulifika makelele. Michezo ya vipende, nini watazipenda? Michezo ya vipende. tunabikora tu. Asema tutalifanya. Turebyo tugira. Tuangalie kile tutafanya. Ni test. Ile ni kipimo. Kana twagomba kubana nabo. Sisi tungepaswa hatungepaswa kukosesha kucheza. Kwa mali gukora ile kufanya kuvuga ni kusema ntabwo dusangiye ibyo ngibyo. atuchagie mambo yale. Hali ya Satani umukubisi wota Bali shetani anakuwa mpiga mpaka tima ndani ya moyo pale. Icyo yashakaga Ile malekaji ugishe. unakuna kibomoa. Donc nukuvuga ngo les crédits Wala siamini. vont se filtrer au milieu. Watakuwa wanaingiza ndani yetu. Watakuwa katika Ibaza muri twe. wakiingia ndani Icyo yetu. bagerageza gukora. Kile watajaribu kufanya. Nukugerageza kudukura mu ijambo. Ni kujaribu kututosha mlima na Mungu. Kugerageza kutwemeza Turegeze. uchaji ruhande. Kupita pembeni. Ukandagira kitu. Kanyanga kidogo. Aho ngaho kugira ngo tugire ibibazo n'Imana yacu. Bali ili tuweze kuwa na shida na Mungu. Kuko Imana yacu niyo batinya. Kwa kuwa Mungu ndiye anaogopa. Mungu ndiye anaogopesha. Umurimo y'Imana Kama ni ya Mungu. ukorwa n'Imana. Mungu ndiye Imana niyo yigisha. Mungu ndiye anafundisha. Imana niyo iyobora. Mungu ndiye anaongoza. Imana niyo irengera. Mungu ndiye anatembea. Ikora byose. Ndio mnafanya yote. Mbona nta kibazo dufite? Hivi sasa tuna Igihe shida. cyose tuzaba turi kumwe n'Imana. Wakati wote tunatoka pamoja na Mungu. Tuko mwenendo lake. Ni vizuri. Nshaka kubabwira setabuto. Napenda ambia tuko mstari. Itorero ry'Imana Kanisa la Mungu riba ari rimwe mu mujyi. inakuwa ni moja ndani ya mji. Juu ya nini? Kubera iki? Juu ya nini? Juu ya nini? Imana yahamagaye yose. Mungu mwenyewe Yosia. N'abandi bubaha Imana. Na wengine wanajua Ibohereza kwa yose. akatoa kwa Yosia. Imana yahamagaye Petero. Kama kanisa Petro. Ije kwa Kornelio. Ibohereza kwa Petero. Alimtuma kwa Petro. Uko bimeze. Ndio kisimama hivi. Paulo, Petero, bari hano. Paulo, Petro alikuwa Timotheo yahamagaye Petero. Bakamubwira, bakaryoherwa, bakanezerwa. wanapenda zaidi. Uko bimeze. Ndio kisimama hivi. Petero Paulo yinjiraga i Yerusalemu. Hata Paulo alifanya Yerusalemu. Wanakupatia. Bakanezerwa. Wakafurahi pamoja. Donc nukuvuga Ni kusema urugingo rw'umubiri kiungo cha mwili rubona umwanya linapata nafasi ndani ya mwili. donc nukuvuga Ni kusema haba umurimo w'Imana hano murana kama kuko kazi ya kwa mradi. nigira undi muntu ugendererwa n'Imana Ukikuwa mwingine mwenye atatembelewa na si Mungu. c'est le même Dieu Kama ni Mungu. niba yaba Kama ni yule Mungu. niba yayi Kama ni yule Mungu. kuvuga ngo Ni kusema izamubwira iti atamwambia genda wende imurata Murambi. genda imurata Wende Murambi. genda ushake nawe Wewe utafute fulani. bitangaza Ni mambo ushangaza. amazina yacu na yazime Majina zetu na
nilionyesha nikaona. Kindavye. Mimi ninakubali. Mimi ninakubali. Imani inavuga. Mungu anasema. Imani inayoa. Mungu anaongoza. Imani inahishu. Mungu anafunua. Ariko izumulimoa. Lakini anajua maisha yake. Ishaka gukora. Akitafuta kutenda. Donc ifata imigambi. Anakamata mipango. Kaza kuexecute. Akimaliza anataka kuitimiza mipango yake. Kitu kitangaje. Kitu cha kushangaza nini? Kuvuga. Ni kusema. Manuel aliha. Manuel wakati alikuwa kalia. Nagaragani. Nilikuwa nasimama hapa mbele. Nzima na babu. Nikasema, vyenye Mungu alimwambia. Kandi na wanabizi. Tena naye anavijua. Anabizi. Anavijua. Anabizi. Anavijua. Mama mtaba ni visio ya. Mama mtaba ni uone kile. Alionyesha. Abakira. Imigambi. Imana ifitimo Mungu. Alikuwa na imani. Akazi na tena wewe mji. Hanyuma kisha kwa moja donc wajina Mungu. Walienda pamoja na Mungu. Ariko ukuntu bari baje hagati ya. Lakini hizo walikuja katikati yetu. Ni kusema Imana aragiye. Mungu alienda iramugenderera. Akamtembelea. Imuha vision. Akampatia ono. Iramubwira iti. Akamwambia haje umukozi. Kuna kuja mtumishi. Akavuga ngo afite umuseno azaba sena. Asule iko na ile karatasi ya Noa. Akaza Noa. Akaza gatangu. Anakuja kutoa ushuhuda kesho ukabona leo ariko umurimo barasimbura. Asema polisi ni kazi ya Mungu, polisi ni kazi ya Mungu. Ndakaza akavuga ati mwingine kusema ati kabisa kwa kweli ati neretswe ati Imana yereje umugabo. Nilionyeshwa Mungu alionyesha kama anatuma wanaume aseme kuna hama. Donc Imana ifite imigambi, iko na mipango, ifite umurimo, kama kuna kazi yerekeza yerekana yohereza abantu mali kufanya ile nafanya kazi yake. Ndio sababu Frank yagarutse kuri iki kitu. Frank alirudi kwa kitu imweze so juzi hapa aravuga ati alisema abantu bahamagara huko watu wanaitwa ati umwihamagara mtu akiitwa ahabwa n'umwuka we anapewa na Roho Mtakatifu. Asema na huko anasema kuitwa na Mungu. Aravuga nibo bazana ibibazo. Anasema wale ndio wanaleta mashida. Ugasanga mu mujyi umwe unakutana na amatorero menshi huko makanisa mengi. Asema haiko vile. Mu mujyi umwe hanyuma ku itorero rimwe kare. Itorero ryejo ryose. Haiko kanisa lolote. Itorero ry'abera riri kuri itorero ry'abera bariro i Kigali bari itorero ry'abera bari i Kigali. Bagomba guhura Wanapaswa kutana. Wanafanya uzamu, wanafurahi. n'ubundi Na mwingine aruna nawe kama mtoto alipotea uri mu mubano. eko ndani ya uzuri. Imana yamwihishurira. Mungu akijifunua kwake Izageza Amerika mubwire atamuonesha kumwambia zamukusange beneso ase bado kujua kusaka aya umurimo bali kwa kazi ya Mungu. niko Imana ikora uko Ndio kisi Mungu anatenda. ntabwo Imana iri mu Haiko kama Mungu kwa ndani ya nyumba n'abana bayo na watoto wake. abana bayo Uko watoto wake umurimo wayo uko kazi yake. iyo ari umurimo wayo Kama uko kazi yake iyo igomba gukora ndiye pekee anapaswa tenda kazi. umwuka Kusema roho niwe akora mu itorero ndiye anatumika ndani ya kanisa. nous protéger. Tunapaswa kujikingia. Tabiri tena. Muwewe Mahali gani? nukuvuga Nikusema uwo ari we wese muri mwe kila yote katikati yetu nashaka n'inshuti akipenda kwa rafiki, nashaka abe l'ami très proche. akipenda kwa rafiki wako wa karibu zaidi. Iba atariba Kama haiko Mungu ifashe icyemezo cyo gukoresha ya kumtumikisha, twagomba kwemera kwaza kugira ibyo atuzi. hatungepasha kuwa mwachana kwa kukaribisha vitu fulani. Ni gute itorero rimwe Namna gani kazi inaanguka? tugiye kubijyamo tugiye kujya noneho Tutabilia hari nani? imirimo ikorwa n'abantu Kwa kazi ni twemera abantu bagakora muri tukikubali watu kutumika na Yesu na sisi kama wengine, Yesu asohoka byete Yesu atatoka vizuri, arabataneza anawachilia vizuri. nibaza bakatwemeza Wakikuta kusitikisha ko tugomba gukora utwaha kama tunapasha kutenda tunazambi tubazambire utwaha tuzambi tudogo. Yesu Imana ni Imana yera Mungu ni Mungu mtakatifu. ni igiki
kidutandukanya nayo. Ni kitu gani kinaweza kutenganisha yeye? Ukuboko kw'Imana. Mkono wa Mungu. Ntabwo ari mugufi. Haiko mfupi. Unanirwe. Ushindwe. Ukomeye. Kutenda kazi. Bari kubyaha byanyu. Asema akili zako zenu. Batandukanya Ndio n'Imana. zinatenganisha na Mungu. C'est ce qu'elle va faire le diable. Ndio kile shetani atafanya. Nibyo agerageza Ndio kile anajaribu kutenda. kutuzana twebwe. Ni kutuleta sisi. Kugira ngo dukore ibyaha. Ili tutende dhambi. Kutuzana twebwe. Kugira ngo twemere ibitari ijambo ry'Imana. Hakuna tofauti yetu na Katoliki. Anaweza kuachilia. Tugomba nous devons nous protéger. Mapasha kujifikia. Nasikia. Umurimo ukaba uw'Imana. Kazi inafanya Mungu. Ugakorwa n'Imana. Mungu pekee anayetenda. Ukora agakora ukoreshwa. Wani atumike sawa sawa. Imbaraga. Wani atumikishwa na nguvu zake. Yesu awabariki. Yesu awabariki. Tutaomba.